sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tomolabita, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Talulimpoe. Yang saya hormati dan saya muliakan sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Talulimpoe beserta seluruh sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Ketua Patayat NU Kabupaten Sidenden Rapang. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, seluruh tamu undangan dan pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim tanpa terkecuali, dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Situnganna ia ulangi tamani ulas Sa'ban. Kita mengadakan acara yang itu peringatan. Jadi pekui carem maki buah sik di kegiatan nawadding mencaji sik di laleng itempu untuk mengerangi sik di peristiwa. Ia angkaina alami alimaladina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa ini hanya terjadi sekali dan tidak akan pernah berulang. Aga tujuanna ia ko angka agaga Yeonro itu 5 ringerang berarti angka hikmah kutilalan na kandung. Nah, iya na melo icapai hilalan na yawan newe melo ki mala 2 telu hikmah. Ya pipa bicara hakiki melo ki sappa 2 telu baraka. Ya wadinge angka yala boko tamawari imma gina mancaji mappadece pangkaukang. Imma gina angka mancaji mapatamba tepak. Rilalanna atau tunggal dinota nawaddim madeceng ampewe madece pangkaukange na suku pakasiwenge nawadding angka salama rilalanna atau tunggal dinota makoto parupai mamatu assalamakange riwano akhirat mati insyaallah. Jadi yawan niwe rogi ki itu na rekorewa ki na degaga talolongan tania pacara may bawa rogi namui di rogi to iya naturungi nak pusa mak bicara kodega talolongan man rasa ki. Jadi sedapat mungkin angka baraka wadi talolongan. Sitonganna ia ko ibuka ikita sejarah Nabi purena palala puang Allah Ta'ala di malam hari angka telu. Nomor sidi Nabi Musa, nomor 2 Nabi Harun, nomor telu Nabiullah Nabi Lut alaihi salam, 4 Rasulullah. Tapi iro Nabi Musa, si bawa Nabi Harun, si bawa Nabi Lut hanya diisrakan ipalalam penimi dengan jarak kurang lebih 400 km denagana si pulauan Ninolah. Itu meninggalkan kaumnya dan Nabi Lut, sedangkan Nabi Musa berangkat untuk berdakwah ke Firaun. Dan cinampak minola lalangnya, tapi dia berjalan. Dia naruh pa Isra. Nah, sebab ia sengi Isra perjalanan malam. Kemudian Nabi ya purai ipa Mi'raj,
ipendre okolangi dua. Nomor sidi Nabi Isa alaihi salam. Ia langsung yakkan menrek loko langit kedua. Jadi itu ampai Nabi Isa latu ia sewe engkau mau piuk langit kedua. Nanti di akhir zaman akan turun. Angka ko hadisa yansilu Isa bin Maryam min manaratil bayda. Akan turun Nabi Isa fi yaumil Jum'ah. Jadi as-sujuma naipano Nabi Musa dan diturunkan melalui manaratul bayda. Bahkan ada riwayat mengatakan masih basah rambutnya dan akan sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Itu di akhir zaman. Makanya ia Nabi Isa langsung yakamen rek kolangi nasaba isalama kanyo ko Allah Taala. Iya ro Nabi ta selain Isra juga Mi'raj. Ento. Jadi selain ipalalampan ni ipendrek timenrek langi na iya ro Nabi ta sitongan na wattun na yalok ko Makkah dena terulo Masjidil Aqsa. Sabab itu kok ya subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Memang starna okwi Masjidil Haram dan pacapuran okwi Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra nah, tapi Mi'rajnya naik. Makanya Nabi ta boleh Makkah bawa lo Madinah. Okwi Madinah suruh mas sempajak don rakan. Selesai mas sempajak Nabi ta makutana hai Jibril onrongaga ye. Maka dia malaikat Jibril inilah Madinah. Di sini kala engkau akan berhijrah. Dan onronna Nabi Tama Sampaja Watiro, disitulah dibangun Masjid Nabawi. Melanjutkan perjalanan, didampingi ke malaikat Jibril, lagi bawa loko Gunung Sinai, Bukit Tursina. Isuruh Mas Sampaja don rakang. Selesai Mas Sampaja Nabi Tama kutano ke malaikat Jibril, onrongage Jibril. Maka di malaikat Jibril, disinilah Nabi Musa bicara langsung si Bapa Allah Taala dan di sini dia menerima wahyu. Wa kallamallahu Musa taklima. Setelah selesai dipatarno si Nabi ta 10 kilometer bagian selatan Masjidil Aqsa angka onrongo kuriasa Baitul Lahmi onronna Nabi sajaji ibawi Nabi telokoro napa isuro mas sampaja don rakang selesai Nabi ta mas sampaja makutana onrongage Jibril maka malaikat Jibril di sinilah Isa bin Maryam lahir. Selesai menyukuro napai bawa lo ke Masjidil Aqsa langsung memimpin sholat Nabi ta mancaji imam makmunna 20 panabi dan rasul cidi batau tuh Nabi Isa bawang ya sesai tau mate manang maga kong kai mapak tau mate makmunna nule denonro iya to na mancaji isyarat maka dia tu Nabi ta imamnya para nabi nasaba alena mancaji imam menjadi makmum itu para nabi dan rasul. Ia namanya jadi dasar. Setelah itu baru nabi diangkat diantar ke langit. Ia namanya jadi istilahnya pembahasan di kalangan ulama. Maka dah ia ro sitongan na sampajange tania pakai sibiak baru. Jadi aja tak kada boleh mani mameraja nabi tanapang kesempajang tidak. Nah sebab mas sampajan memang ni Nabi tanah pajoka ipalalangi Nabi lepati mas sampajang sebelum Mi'raj Nabi pun sudah sholat. Kemudian sininna Nabi itu angka mana sampajanna Nabi Zakaria mas sampajang ukulalana mihrab wa huwa qaimun yusolli fil mihrab itattongi mas sampajan Nabi Zakaria di lalana mihrabna. Maryam mas sampajang, Nabi Isa mas sampajang. Saya diutus oleh Allah untuk matumali laurindoku maparentangi sampajangi si bawa sakka Jadi Nabi Isa mas sampajang, Nabi Ibrahim mas sampajang. Jadi dia itu gaga Nabi dena sampajang. Angka mana sampajanna? Nanya Nabi takang imun ribi. Berarti itu sampajangnya angka memang ni semenjak angkana yasan Nabi. Jadi aja tak ada Nabi taman apa kesampajak deh. Mai tanah Nabi Adamu pamas sampajang. Iya na tumatu nang ka pembahasan makada iya ro sampaja subuh sampajana Nabi Adam. Sampajan loro sampajana Nabi Ibrahim. Sampajan ngasarae sampajana Nabi Yunus. Sampajan mangaribe sampajana Nabi Isa. Sampajan Isa sampajana Nabi Musa. Iya na ro nang ka pembahasan dalam kitab Mabadi Azazi na rampe tau panrite makada iya na he. Jadi waktu itu penjelasan atau pandrita matu piu bahas ya roh. Mudah-mudahan
kurangi 10 menit tetek serah tapi ngerangi muka aku kan naik si jam apa si jam macam ramah aja nani pali wangi si jam namu ya rumah pat di ulu toki matu kemetala dai. Jadi iya nabita saya tidak bahas sebelumnya, langsung diangkat ke langit pertama si runtuk Nabi Adam. Jadi itu pangonron nalangi pamulangi Nabi Adam. Menre ilok ke langit kedua si runtui Nabi Isa. Si bawa si runtutui si bawa Nabi Yahya. Menre langit ketiga si runtuk Nabi Idris. Langit keempat si runtuk Nabi Yusuf. Menre mataru Nabi langit kelima si runtui Nabi Harun. Menre lok ke langit keenam si runtui Nabi Musa. Naik ke langit ketujuh si runtuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Materu Nabi telok biasa na langit ketujuh angka ci di alam ukro asanna Baital Ma'mur onronna malaikae matawapa setiap waktu angka Baitullah koro ya sange Baital Ma'mur angka Ka'bah koro persis dengan Ka'bah yang ada di bumi dan disitulah malaikat tawaf. Iya natuna kena malaikat Jibril Muhammad ataruno menre gangka ma iya. Jadi iya tu batasan na malaikat deno kolangi iya sek na langi anon roy. Ya sanna Baital Ma'mur. Okoni romon rosinin na malaikat matawapa beribadah kepada Allah tapi tungkat langi angka mana malaikat na. Iya mitu nano okolino na reko tugas. Iya tu ampai malaikat engka tugaskan melalui sulokolino. Iya ko subui noi ya melo jaga kosoi iya to sinare ko asarai noi melo jaga ko wani pura pi masam pajang asara enendre iya tu malaikat jaga asoy jadi dua pergantian itu makanya tu sampai sampaja subuh disaksikan para malaikat maka namagi nengkah nadega sampaja dia saksikan ni malaikat nasaba iya subuh dua kelompok malaikat ketemu. Malaikat penjaga malam masih ada, malaikat penjaga siang sudah turun. Katamulah di waktu subuh. Ina tunah kada Nabi siapa yang bersedekah di waktu subuh, maka ada dua kelompok malaikat yang mendoakan. Nah, sabak sirun tu ina tu ampai ya sei pahalana sedekah subuh, nanya pas sedekah loroe. Ye kong katau masumbako subuh de tu napa ada barakana nareko tangga sopina sumbang. Magai nasabak dua kelompok malaikat milodongangi. Makanya kaya sedekah subuh. Agak barakana. Imamun Nawawi Ad-Dimashqi menyampaikan siapa yang bersedekah subuh selama 40 subuh tidak terputus, maka dia bisa gunakan untuk berdoa kepada Allah karena itu bisa tembus doanya sampai ke aras. Maka itu ampai itu pandainya Pak Guru ki untuk sedekah subuh. Kemudian sholat asar masalah. Nah sebab angka hadisnya Nabi terampai pula ku Ibnu Abbas maka dah nareko angka tau dena jamai sampai jangan serak dengan sengaja maka sininna decen nama pamulai ele letuk mengeribi tak de mana. Jadi masalah tu ya roh. Ya kau sampai jaloro deni jama angkamu ya apalan apa sidakai si basi kiri Toma dosa tomi ha tapi ia ko sampai jangan serak de tajamai tak de manang iha de cenge ma pamulai to moto letuk tamu mengeribi nah sebab memang ternyata ya dua salat dijaga oleh dua kelompok malaikat. Nah maka itu jaja tercapai nah ya to na tu dua sampaja madari maraji-raji najama tahu ya ko sampai jangan serak ya ko pak galung nasang bae manyaman to mak jama pak lemah nih ya ko pak kantoro nasa tomatako so narebo pole kantoro ya tapi sampai jas subuh itu tau matapak patu napa wedding na tiga utong itu sampai jas subuh ya jitau makanja patepak na tu napa mas sampai jas subuh makanya maka dia guru ta Profesor Dr. Hamka ya komeko mi tasallang ya ko malepa ita we kamana ko tu salangnya si pulung na mode na puasan katollah tapi ya komi tatau matapa ya ko subuh makiro no yang kakama kalau lo mema baine
Lo no masigi mas sampaja subuh mutiro-tiro makadang kagak nak dar lo mas sampaja subuh. Itu itu. Iya miko acara dandu nangkai makotom itu. Kemudian Iyarona bita ipodannya ko malaikat Jibril ataruna Muhammad. Saya tidak bisa mendampingi sampai ketemu dengan Allah. Dan kama iya. Kapau muli wangion ronge hancur ka. Ina tu apa makre manja paroko kita berasanjina maka dalam risalahnya dalam kitab berasanji itu anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Nah sebab malaikat Jibril cahaya tapi dia nulet tembus si melo mulawi. Sehingga engkau lebih tinggi daripada dia. Nanti nak ada anta nurun fauka nurin. Menre nabi takenri loh. Angka alam ya se'na sidratil muntaha ya se'na baital ma'mur asanna sidratil muntaha. Tapi deno corona bita engkau pa ya se'na satu langkah lagi. Maka dari witai cara mana serekna soborutta Profesor Dr. Syekh Jum'ah beliau mengatakan sidratil muntaha di atasnya itu ada alam namanya alam pena. Ya kini alam memori. Jadi sininna peristiwa melo kejadian ngokolino ong kamana ngokoro. Sampai kamak lino kamana ngokoro. Jadi ya kau angkat tahu ipatembus pakitanna sampai bisa melihat tempat itu, maka dia akan mengetahui sesuatu yang jauh sebelum terjadi. Ini tulis nak kada nabi tak desa ka ilulungan lino lawite capana makwa umak kumatu capana. Makanya Nabi informasikan karena dia sudah melihat sampai akhir. Jadi angkat tahu panderita yang bisa tembus dibukakan tabir oleh Allah. Tapi dia ini pendek, cuma dibukakan tabir, kemudian diberikan rahasia. Akan diberitahukan rahasia-rahasia lagi. Nah, makiro magai nasabak mega sampaja sunnahna. Yaitu tahu mega sampaja sunnahna maka dari Allah Ta'ala lima kunala lima. Matanna pandangannya adalah pandanganku. Makanya ya ko pakitanna pong Allah Ta'ala nala pakita betungan dia bisa melihat sesuatu yang Allah simpan dan rahasiakan untuk yang lain. Makir. Jadi itu sirra situngan rahasia. Makanya itu sampaja sunnah Pak Bu penting. Ya roto pandita tadi mega sampaja sunnah nah. Iupu ini biasa minimalis nih. 2 yolona subuh, 2 yolona loro, 2 monrina loro, 2 yolona sara, 2 monrina mangaribi, 2 monrina isya. Minimalis. Tak 2. Kemudian alam pena itu maka di guru takalisiden reng almarhum ia neriasang alam istawa. Ia riasangnya alam istawa okoni roma beresalan nabi talori pong Allah Ta'ala. Yana tu napuadai makada at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Makadai pong Allah Ta'ala ro assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi nabi ta yaitu pawi at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Yana ro ada na pau nabi ta siolon na pong Allah Ta'ala. Siolon langsung. Makanya Nabi itu mengatakan kalau di hari kemudian orang beriman akan melihat wajah Allah seperti bulan purnama. Makanya agana sapong Allah Ta'ala assalamu alayka upassalama nu Muhammad ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh umasaitono agana sa nabita assalamu alayna tapassalama kapun wa ala ibadillahi sholihin nania atamu iya angkai soleh nalai decing napacuki nabita iya kene iya pak nakrana po Allah Ta'ala salama anu sabara ni mondri dia nabi ngerangi ya salama na urusu to ne urusamu ikui mondri tapi nabita de karena memang Nabi itu selalu dia mengingat umatnya. Maka ni pong Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Nabi ta assalamu alayna tapassalama kapun wa ala ibadillahi sholih. Si bawa atamu soleh. Yana tu nakada tau pandita ya ko mubaca tahayae palaisa ngirila palange pasti diri peringerangi. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah lepako.
Napa musambung assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh lepako. Napa bateru assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin lepas itu. Napa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aja tak pasti sumpung ya roh. Aja tak ada tahiyatul barakatuh sallallahu alaihi wasallam asyhadu la ilaha illallah. Tapi saya nasabak lengi kalamullah, lengi kalamur rasul. Adanna puang Allah Ta'ala, adanna nabita aja mu pasidi, tapi oko paringarangi aja mu palaisangi. Yana tu nak kada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka nabi ta assalamu alayna puang Allah Ta'ala nabi taro wa ala maciotoni okoro ibadillahi sholihin. Yana tu nasa patareka dua tamasarata lu tamalaisan. Puang Allah Ta'ala si bawa nabi ta kemudian idi atanna angkai matapat tapacu ele takor. Yana tu nak kada aku masahada aku mau jello aga jello. Itu biasa pakutan. Aga na jello tahu. Aga emak jello. Ya tu ampai pak jello emagi nanya. Mana tenendok lima? Iya pak jello satu-satunya memiliki saraf yang tembus ke kalbu, jantung pak jello bawah. Yang lain tidak. Makanya iya ko babi yo kilala jantungnya kedototi ya. Ya koto masyahada nasi sumpung na batul lo kuilalange kedo tu ye sia cura kedo no kuilalang ya na tu nakada na pakedo tu alena na rekosi kadongi apa iya matoko ya na tu makada agama jallo iya mbabdi okwe na pakedo ye tapi tidak selamanya ini bergerak ya ko tembus si kedo ye ya ko dena tembus dena kedo tu. Nah, yana tu ampai maka da ulama pa hakiki deje nanya tu tatungkatungkange. Nah, tanya iya tu. Pa angka tu tahu na tongka sudah. Ah, tanya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah kedo tu ya. Biasa na puta ale nama koe. Ko makan ja tu nasabak na curi la palange angkai kedo koe. Maka dia itu nasalah maka dalam palan nauki tapi dia ni oki maka dalam ilaha illallah si kedong ni okoi ilalangnya si bawa ya ya natu nakada bekukukun na suruga doko patareka tapi aja no bahas mana ngelakor malah sauluki matu yang penting terjamai matu sampai jaga matu pi walingi kami nama gampang itu maka dah maka tu peraji de angka maka gampang matu walingi. Kemudian salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Di situ tidak ada kalimat sayyidina. Yang nama dari pangewangi tahu. Angka tahu baca kalau saya itu mat salawat utari sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya kasih sayyidina. Nasabah sayyidina itu mapakai ada ilori nabita. Jadi aku salawat nama malaikat dia sayyidina maka baik malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini berona apa? Malaikat. Pak malaikat ini tu masalah walau nabi tanya lena. Malaikat yo koe be agasana o koe Baitul Ma'mur iya na tu salawati nabi ta Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ga sayyidina na. Iya kung kataw masampajan na iya tu nabaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad maka itu cocok. Ya kau nak baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dia nak salah. Paham ya? Dia nak salah. Pada ko milau ka we guru-guru biasa mali analogi maka pada ko milau ka we rinu kada talinga we tak si kaca tapi mereka ngak we si kaca maka itu sesuai dengan perintah. Tapi ya ko malaki we si kaca na pamalaki lepa-lepa tapatadangi yawana maka itu mapaki ada isana. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad itu melaksanakan perintah. Ya ko Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad mapaki ada irilana asurongnya. Itu bedanya sedikit. Kemudian pura yaro noni nabita iya naro sampaja na tarima ro. Iya naro sampaja betongan na sisa istilahnya ke jero
Nah satu pandita makadai si tarimayan ni puang Allah Ta'ala na tarima ni Nabi ta sampajangnya roh. Na tarima ni. Jadi iya roh sampajangnya ukko ni roh pura na tarima ukko mi mati atinna Nabi ta ipatama. Dena kulunna ukki atinna. Jadi ako Nabi ta me masampaja la ya'rifu wala na'rifu degaga ni sam. Na sabak si tembus memati atinna ya na tunakada Sayyidina Ali ya Nabi ta ko pura ni kama Bilal de nagaga ma ina mawia rupan na Nabi ta samanna de na tanreki na iya ko sabalum na masampaja Nabi ta makbate na mamita ki cawa-cawa berun na Nabi ta mapasawkinin nawa tapi ya na melo masampaja Nabi ta de samanna de na tanreki onrola da na batu atinna Nabi ta ko melo masampaja. Nah sabak ko mati atin na ipatama. Yan na to ampay biasa makutana sabak maka damaga ko sa nabi mas sampaja maga paringaran na maka nabi taya ko nabi mas sampaja dega gataw nisangi timon rin na namong kasada dinisangi yo pwede ko to mas sampaja nang kataw barasi nga irisa ha maka dalangin ya ro barasi kan kataw ko tanya mas sampaja ngiya jadi to tapi yan na sampajan nabi tanya sampajan na atay matu bekang yer ko nabi makwaro kemudian no inabita ipanonyo ko malaika ero pak deni dampingi ya jaja takada yero nabita terima sampajang idampingi ko malaika ede gangkanyon na baital makmur malaika he dena nendre layase jadi jadi dinna mani nabita tu si olopo Allah Ta'ala na terima sampajang jadi dinna mani ana tarimana nabita rona sampajangnya iya na romancaji masalah na sabak makuye no isiruntu Nabi Ibrahim tapaya metomi ronakutana Nabi Ibrahim makada Muhammad agamu poleang dena kada aga na podah kupung Allah Ta'ala makadami agamu poleang makadai Nabi tasampaja nasa siaga nasa 50 jadi makotia ruwi tadi Nabi Musa ya mator matu nakutana agamu poleang makometiwi takong kataw lo yoka long kataw lo Malaysia na rewa tapamakutan aga na pula nasa Milo ang kapa tawo ko mayelo Malaysia lati Malaysia aga na kutan pa Malaysia aga na pula nasa Baje taw pole Makkah umrah aga na pula nasa Sujadang Cere Kristal gincung cila bilang-bilang pak ya itu meron aku tanah anak pula dan anak kada aga muita ya meron aku tanah Nabi Ibrahim aga pula Muhammad oke Nabi tasampaja siaga 50 makin Nabi Ibrahim asalang nga Muhammad asalang nga oko umakmu suroi bali salakku dilalas sampajanna dijin kada tu tambahan dena corona na terima Nabi tambahan na kega kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim iya na tunayasa salawat Ibrahimiyah namo ade ta baca yaitu satu sampajata namo masahada bami na paki masalawa asani apa ini tu lagi tapi magi dibaca salawat na Nabi Ibrahim kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim atau kama sallaita ala Ibrahim alifti assalamakan Nabi Ibrahim magi ni lodongan Nabi Ibrahim nasabang kajan Cina ia kuni lodongan muka umakmu Muhammad si tengah apalan na pasidakaku utarongan ngimatu pesuri mondri jadi itu tahu cek de malak na pak mai gamo matu kangka kana tarongan ngi neneta pa itu Nabi Ibrahim neneta idi apo na manang makometivita nene be pak yanang kagaganan reta peningarang apo na kecuali nene seke madarira lo de nanri nasai dewan ria tarobannya puku itu Nabi Ibrahim napa unasan si tengah apalan na pasidakaku tawana matu sebagai syafaat dariku kaya apalan Nabi Ibrahim apala pasidakan Nabi Ibrahim napa nilo ko pong Allah Ta'ala puang talinga kesempatan meka panremanang isininna atammu mapamula iya sewe latu kamalino mapamulay Nabi Ibrahim Nabi latu kamalino na panremanang edi gaga tau ko masigi din na sidakay Nabi Ibrahim sinin na isa na lino pa lay sidakay manong aja tak ada salah kapere lay sidakay Yahudi lay sidakay Nabi Ibrahim sina na tau mo na sidakay manong na latu kamalino
mak ikabulkan ipadongan nato pak makadai nabi makadai po Allah taala Jibril tama ko malaikat puruk na suruga molengi Nabi Ibrahim. Jadi Jibril itu mengambil segenggam kapur di dalam surga na panalin Nabi Ibrahim. Maka dari Allah Ta'ala suruh buangnya kota Si'eh. Nah, itu digugur, ditaburkan di laut. Yana tu manca jipat je. Kapuruk na tu suruga manca jipat je. Yaitu ampai dia tu gaga taulino denan repat je. Pas sidakana Nabi Ibrahim. Yana tu nampai Imamul Ghazali. Ada kitab terjemahnya itu di rumah dalam kitab Hiyalimuddin. Maka dari Imamul Ghazali dalam bab makanan, adab makanan itu nani gini gitu manre pas sidakana Nabi Ibrahim sebelum nanre andrena maka akan dianugerahkan kecerdasan sebagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Pak dongan itu ya tuh. Jadi kongka anak-anak tameloki ko macai tasuroi manre pat jecede napa manre ya ko pure manre manre pat jecede napa minum macai ya tumatu cerdas itu karena itu doanya Nabi Ibrahim itu ada di kitabnya Imamul Ghazali. Nah, itu caranya supaya macai anak paje. Yang kedua ya ko angkat tau manre paje cek napa manre nanre tidak akan keracunan makanan karena itu yodium asli. Nah, yang ketiga iya na pokok tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang makan garam sedikit sebelum makan dan makan garam setelah makan. Itu Pak Burhan. Itu untuk laki-laki. Yo pidi matoy sabar ani. Ini. Jadi itu barakatna Pak JB. Jadi inatona tu pas sidakana Nabi Ibrahim. Kata tu Pak dongan Nabi Ibrahim nak bereng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ditambah kalimat wala haula wala quwata illa billah. Inatu tanah-tanah ukilalana surga. Ini gini kita umelo dupa tanah-tanah mata tanah pilalana surga karena surga itu gersang. Katakan gersang ada belum istilahnya angkat tuh ke surga dia pegat tanah-tanah. Nah nigi baca ya sikiri ya natu tanah-tanah tau mata tanah ukilalana surga. Ya naro ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambah itu pandai wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Nabi tambah itu. Nah, sebab itu kalimat itu ada di sayapnya malaikat. Nah, ya roh. Ya namu ya miro taala sikir ya. Ponco mi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Ini roh. Ya kemakada malam te ustaz saya polo-polo nih ko siningi subhanallah 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 subhanallah. Salah saya alhamdulillah ya ko warba ila ilaha illallah la ilaha illa ko kami Allahu akbar ya ko juma ila haula wala quwata illa billah tuli pakwan yo materu umakraki malampemu piero idi mani bawah sikiri na guru takalisiden retala yang sikiri na guru takalisiden reng saya kemarin ketemu dengan Pak Japar Langko kodang nasir guru tadi asa ulurang pas menre okoto bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah bismillahi majreho mursalna rabbil ghafurur rahim napa tudak guru tanapa makra bismillahirrahmanirrahim tulima bismillah minalatu no manyokoto gari ni tanako Pak Japar Langko nasan akasia gai baca bismillahirrahmanirrahim apa nasai deni bilang baca bami baraka nabi toko kita nareko angka tau tulima bismillah rilalan na alalangan na dena terlambat ya tu komelo kojokai dena terlambat betongan aku makan macipi waktu mace imajala langnya bismillah ko mataru mudapi ya tu itu di kata tu kisah na guru tamali belawa ini langsung temantara ini otona nolah maka dia guru tamali sikirina bismillah na men na surumanang men re okoto ya pak lalangnya korokola kautara biasa oleh palabuhange si jappa si tangayola na paidapi o korola pai
Si Jappa si tengah. Namanya tatong-katong-katong. Si sana melo rewa guruta. Menyantara. Maka de guruta mali. Enre mana no? Enre mana ni tawe. Nampak menre guruta mali. Mak bismillah. Maka de ya rosa pirio to. Denang kana lantang. Oto na latu palabuhannya. Denang kana lantang. Lari malam pumi oto. Denang kana lupa-lupa. Maka de kasal lupa-lupa. Ya nasa wakatan ni bato manistirna. Letu sisan nasa torewa magocani ha apa ini ke guruta. Jadi itu guruta mali belawa itu guruta ke mali itu wali Allah yang diberikan karamah oleh Allah. Itu. Jadi tutupan rita mako tuh Pak Bu. Tapi aja nanya rui lalung. Amal kangi terus kiri insyaallah. Namo salawat mi, namo istighfar mi, ampati kata pananungang. Apa ia memati itu bismillah Pak angka meto. Ibaci akapi itu selama 40 hari wa dipaki min laudong. Ya kung ka aga-aga cialaku, ciatarala, bola ibalu mi balu na ciatarala. Darah ibalu na ciatarala, bacangi bismillah kasiaga. 760 na ruwa. Tapi itu ratu 60 narua selama 40 hari. Tarala ya tuh. Nong kana darah cialaku ya tuh tersuruh baca. Tajanda cia tarala. Itu. Ya ro. Bismillah nih he. Kemudian paterui. No inabita yaro Nabi Ibrahim maturu no inabita loko langit ke-6 siruntuk Nabi Musa. Nabi Musa mi makutana maka da agamu pole Muhammad maka Nabi tasampaja nasa siaga nasa 50 maka Nabi Musa jolo-jolo Muhammad. Iya ya ummaku mawatang malampe umurukna na mawatang. Iya ku ummaku isuro jame tu 50 silada apalagi ku ummakmu. Dia nama lampi umuruna. Apa iya tu umak-umak dioloi maraja memati tahunna. Apa iya Nabi Adam 15 hasta. Berarti pada tanrena telistiri ya. Iya, pada telistiri tropona. Pedek lau itu tawe pedek madani. Iya. Pak iya madani anak mundrika madani mana manito? Pedek madani mani. Pedek lawi pedek madani tau mato aja na riolo maraja mana mo pa iya magi na makoko anak SDW riolo pa pada anak SMA makoko dari noi pedek madani gitu tau riolo maraja makomono rona ramadani itu ngare makoko angka na anak makoko anak 5 tahun umur na mau bagi gitu angka i makoti haro gitu pede lawi nanya naro Nabi Musa maka de Muhammad jolo-jolo enre komil lawi kurang maka de Nabi tawe makoto ngabela na nawa-nawa nasa deka maka sinu lepigau inan cini pacalang menre sarana Nabi Musa menre Nabi ta kurangi 5 Mario ni Nabi ta nasa ikurangi 5 40 mani 5 maka Nabi Musa enre komil lawi mego mau pa ya tuh menre si yero Nabi ta ipalolisu metoko Nabi Musa akaserai malolisu 5 manisoro maka dani Nabi ta 5 mani Musa maka Nabi Musa de enre pomilawi Muhammad 2 naje maka ni Nabi ta cica ngak menre ikurangi 5 na 5 mani ya ko menre ka capuni makanya maka ni Nabi ta mata anak saya berat cukup itulah yang 5. Makanya agak nasa Nabi Musa Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah itu akalan Nabi Musa Pak makalah si memati Nabi Musa maka dia pandai makalam memati Nabi Musa iero Nabi Musa angka pangilauan na waktu na mancaji Nabi dan dikabulkan agak melo imite secara langsung rupan na pung Allah Ta'ala tapi tidak dikabulkan. Maka melo kaje mita kita pitangi leta puang maka de puang Allah Taala de mulai Musa jadi na ditanya puang Allah Taala de nama dipitah Nabi Musa de nulai iyero lagi Pak waktu na suruh terima wahyu terima kitana mesi Pak bicara si puang Allah Taala isuruh mapuasa kalau pulau sona napa yale peraturan aja lalu bisa wisimu aja masih kak gigi
Tapi ganay do pula ruaso na mapuasa more ni mawitimun na majabaw na rapo takeju nagoso isina. Yan na ro dasarna siwae dan didenda Nabi Musa disuruh melanjutkan puasanya sampai 40 hari. Bayangkan ni pelanggaran Nabi Musa Pak masih kak gigi ini suruh tambah puasanya 10 sona. Itu Nabi Musa baru bisa tembus. Tapi ya memang tawita Nabi Pak rata-rata ya ro hukuman na 40 sona. Nabi Musa 40 sona puasa, Nabi Adam 40 sona sujud, Nabi Ibrahim 40 sona kopi, kemudian Nabi Yunus 40 sona kuparuna baleve. Petana baleve. Iya na tunah kada to pandrita ijabu 42 yauman mania. Ya komiku tarima domu 40 sona 40 wanina aja murubai. Ya ko sini milau sapeda milau gangka 40 sona. Pak mega tahu sini milau sapeda salasa milau motor arba milau oto. Namo malaika emang pat diulu to. Asangaga je na Cina iya. Kira jadi makanya ko milau doko sidina aja na mega lada rupana betongan wadis samilau mega asalamakang tapi ya ko waramparang aja na mega lada. Aja makale to anu po macina to aja sidina. Iya na rubu pandanung apa aja kong kana tato moto ki melone ma balikan ka sepeda sana rewa ki pule kantor ma balikan nga mobil sana mesi ki joka ma boleh balikan ka tembak mesi ki joka bajana ma balikan ka celana aga yelengi palingan es krim namako tapi kong kana ta moto ki ma balikan ka sepeda me kilo kantor ma ingat balikan ka sepeda ka kirewa ada mi ka sepeda aku mama mesi ki matinro ma balikan ka sepeda si minggu mito 5 kadana ta balikan ka sepeda ya kong kadita pasti taliangan na sabak tu lia metoro na Chinai namo atay ko mangin law rupon na makoto tina kada po ngalatal machinna to ngangi hatakwe yana tunah kadaya wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i izadaan angka capakna utarimay pak dongan atau manginlaw donge izadaan ko manginlaw domoy peko yasa kagapit to ngilaw do din ngilaw do nga yan naron na yasa ngito manginlaw din nilalaw nilaw isapeda bajan na motor bajan na auto nilaw si mendre jabatan mo makan mereka ay tau ka kita dia po ngaji madam nyampagi yung makuan itu akal arapangan na ko tau pandrita iya ko siru pamitilaw ayan na to nakada guruta na paguro ngaro iya na tuko ibaca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar iya tu pak dongang lo bang dege sana tu lipakul lisari aja mo pala bawangi lisari wi apa iya tu pak dongang payasa doa sapujagat apa sinin na isa nalino wa di mana mo patama tapi patamay aja mo itay laba rabbana atina fid dunya hasanah Dece ngagan nalino machinay ilaw niyo koro lepan no chinampa mulisari wapil akhirati hasanah ilawi yarona milawi nanche idece ko surimondri wakina azabanar aja tapagesay ka api neraka gara-gara ya bilawe yan na to nakada to pandrita misapi beda kangi kega aju kega awara kega awu napakuat di makada milaw dong itu na masuk cuma dewi na jelaskan ya Pak maseke napatareka kasah nasiya tiya sang ngedon na ayo deni pala bawang ilisari pa ayan na masuk rabbana atina fid dunya hasanah lepani ilaw ni ya ko oto tilaw ya ko sapeda tilaw itu ampai ko berhubungan badang itawe isuri lepi liman na makun raya pada tau madaka ena pun rese 5 tahun na patulak kang liba ambio na ronebe na panapak jelok liman na menre na rekuyalengi nyaman na baca ya tu rabbana atina fid dunya hasanah ilau ni ya ko bupati ilau yo ko tu insinyur ko matiti ilau parampok ko matiti ilau nah di mana ya makon itu tapahamu ya roto iya na to nakada tau pandrita iya tu dong enak magampang tali na mi pak dongang marjing itu jadi kok mudah-mudahan kayak magampang mudah-mudahan tak paham pak iya ria na pak guru ngak guru tero gitu maka dia tu pak dongang enak ya lo batu ya rabbana atina fid dunya hasanah jadi mana dia tu tuli-tuli kong kata baca nang kata pasitaru-taru kada dia na pahangi nak kada rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillah al-fatihah ai tahu dia apa ya nanti nak kada guru tahu lah bawangi dia naliseri nah itu jadi
nat patreka katawe pai 2 tahun ngi matareka de penelengi mau pak ki di wande malolongan. Mudah-mudahan bisa diamalkan itu. Kemudian ironna agana sa Nabi Musa kadena kana siruntu ko Allah taala iya na rokkalan na Nabi Musa na sudah Nabi temalolisu na degaga untun na Nabi Musa ako sampajangi kukurang degaga na tanya umat na surut jami umat na minabita mape na kadendre ko miloy kurang nasaba iya ko mendre inabita siruntu ko Allah taala na rewa siruntu Nabi Musa ang kamu pinurna po Allah taala ko nabita sehingga makade Nabi Musa melona no nabita Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah iya na tunakada tau pandrita nigi kutudagi pakatok baku mimbara untuk malik katok baka dua na 5 atau ipake itaru yoko aroy sebelah kiri itanra yokoro napai baca Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah maka ia tu tahu matu itanrai nabi takuk surmun langsung itanrai itu. Nah, itu doa yang dibaca ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua. Apa lagi? Hah? Depa makunru-kunru tuh dibela Ahmad ya senge Ahmad Nur Muhammad iya mato tu ya serahasya iya mato ambok na ruwe iya mato tu ya seng sempajang ya jadi sempaja iya mato Ahmad iya mato ambok na ruwe iya mato rahasia iya mato Nur Muhammad iya mato apa ia tu Nuru Muhammad ambok naruwe makanya ti salawakidun rupa nabi tajaji uku Makkah makaraki Allahumma sholli ala Muhammad iya ku iya angkai yolo napakang kapuang alatara dulu dek na panipancaji sewe-sewe ya sangin Nuru Muhammad salawakna makarami sallallahu ala Muhammad si salah tu bedana. Jadi ya kunurna nabi tata salawaki akadaki sallallahu ala Muhammad. Ina tiasa salawat Nur Muhammad. Tapi angka pak bukana sebelum isalawaki Nur Muhammad lai bukai. Aga pak bukana. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Iya matotu na baca tawe na rekocia matin romatanna. Ya nang katau cia matin ro matana dua ngaso ni cia matin ro surat baca itu matin ro nasaba iya ko rahasiana matin ro itu aja nan Pak Burah manro ba tidur dia matin ro matana kecuali pura ki minum kopi dia matin ro matana itu kau tahu dia si salah tapi guru tadi asana Pak Guru sebelum minum kopi atatu kangililamu bacangin salawat na pemema napa mo baca Fatihah pacuru ikan hukum kutu kopi napa minum dena ruba yatu makada dena patin roko de napatin roko yatu dega pangarunna magi na kanuku ipacuru ulina Nabi Adamnya jadi yatu ulina Nabi Adam ya kanuku napa manarang isinin na tu ulina Nabi Adam kanuku manam demetona to inamo pak ya natu napaki pat dara pak galunge ya ko ciaki nanre ulla tanat-tanata ya natu nakada ulina Nabi Adam mupake matanang minungi we pala na nitaw ki kong karacunna tapacuru kanukut talaga tu racunna ya kong ka aga pura na lisari tay kanukut tapacuru tak det ya kong ka we nitaw ki makada deto gagaga nune makasolangi kanukut tapacuru tak dingit ya na tu napakit ang matotariolo kumelo imino napachuro ikanukun na ko ay palay napamino sa balagami matomo so na yato gagay kong kakuto tupak disangan na tau panrita yaw pumili makada caripay niya tu di napahang itu ilmunya kemudian no inabita materu mas sempajang inabita polino dua ngasuyon roh hari pertama ituntun Muhammad tamay subuh jadi tuli pamulawat tumi podangi tamay subuh tamay loroy tamay asaray tamay mangaribi jadi ya nabita ya meron ala patokan maka dia menamumpo pajarangnya tamay subuh iya na uba matan na se capi waktu na subuh iya na maliwan na ajoy polo kujujun na maliwan ni mata se cede tamay loroy itu
Ia nama lampe na bayangan na banday na bandana tamay asaray. Ia na labumana matan na soe tamay mga ribie. Ia kotat dengi bayangan mere tamay isa na rekomumpoy pajaru kasip ia tu tatong yang mapute makwa de na lapa tatomi berarti capu ni batu na subuh. Na sabak tama ni waktu sahara. Maka daki di imsak. Ke Indonesia, tanya Arab Saudi, aku Arab Saudi imsak, kami itu subuh. Ia kologi imsak, engkau pas 10 menit. Jadi itu ya Pak Koramalangi, ya Pak Wandre subuh ko imsak. Pas imsak saya makan sahur. Nah sabak iya ro makan sahur, capak nami meto. Pak Makadami po Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Tiga sahara sekitar 15 menit sebelum subuh. Magini asa sahara, yana tuh makan sahur, makan di waktu sahara. Ikaw bicara gini di makan sahur padahal basara. Ya aku makan dari sahara itu waktu sebelum masuk subuh. Cek de okoro. Yana tuh nak Nabi tak akhirkan sahurmu. Betul ngena kalau mau sahur terakhir pi. Detik-detik terakhirnya. Makanya itu ya Pak, ya na imsak, napa kak mandre subuh. Tapi manre moka sebelumnya. Tapi apa manre kanandre, tapi dia kami makan sahur, manre bama. Ah, iya na imsak, malah ka Roma si bawa air putih, niatkan sahur, dapat sunnah waktunya sekaligus dapat sunnah makan sahurnya. Nah, makir. Jadi ini mani makanya Pak magampak. Ya me kona paki me manre wai macipi waktu Magi Indonesia ya napi say waktu imsaknya 10 menit dengan Saudi. Ya ko Saudi nak ada imsak tamati subuh itu. Magi Indonesia de. Nesa tau pandrite maka ada macam apa tau Indonesia imsak ni tu 50 tambahin andrena. Itu jadi nalengi jada 10 menit. Lampu kuning. Kenri mala dalele makre nabi te ya ko bangi Bilal di mo manre. Ya niko bangun mimaktum papisawi manre. Berarti azannya Bilal itulah waktu imsak. Ya ko azannya Umi Maktum itulah waktu subuh. Nah, ya naro nala dasar to pandita. Angka dalelena Pak, dia ka dalelena. Angka cumer to pandita dia mina podangi makada bami. Wa di mo patu manre te ko imsai. Mage supaya maripai. Ya si mega mo ba makoko mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana ayatnya? Sampai ane di musuruh. Ini alina de na pui na hindi na pakacucu to pamalasaulo. Maka nama pinya acara ma iri di pacara ma pa de na mungki acara ma ko de gaga dalele ibaca mako titu to pandrite riolo de na mungki na palabangan na ko de gaga dalele na yo po na mon rita payaro na sapa magi de na kada to pandrite biasa mana dalilnya na sabak na sama kadatannya tugas na pa kampungnya masyarakat sapa dalele tugasnya mengamalkan amalia apa ia kolene suruh sapa dalele salah itu agalungan na. Jadi agalo no mo sampajang aja namo sapa dalele apa namo muruntu dalele salah pahas itu matu apa demu pahami kaidana ya sange dalele ya po mega mako ko nasa ki hadisa na runtu na tapana mamaloto oh maki hadisa de na jamai ta coba ngare buka hadisa maka de nabita janganlah engkau buang air kecil dan buang air besar menghadap ke Ka'bah tapi menghadaplah ke barat atau ke timur magani. Ya tengi teme jamba mengolo ko Ka'bah na suruh ki nabita mengolo atas si mengolo timur. Nah kadana nya si senate. Iya roh hadesa ena pau nabita ku Madinah, rijan na Makkah. Jadi ya konteks na ibaca malah saulu ni. Na iwatangi cocok ni dena ku Indonesia na pau nabita. Makanya ulama menafsirkan hadis itu hanya mengatakan janganlah menghadap dan membelakangi Ka'bah ketika buang hajat. Nah karena mana nih? Itu nama kuam itu Pak Bu. Jadi dia itu nanya mana nada lelewe tapi bacaan nama kada melo nanya mamalot to tau pusa nanya tu. Pada minje tu ko butinge angka panasuna panasu bembe, angka panasu sambal goreng, angka panasu nasu buku. Iko tau polewe andre bawa nih jadi. Aja nemu aku tenang maka kip agamina. Tanya urusanmu, urusan aja nangiro.
Begitu jadinya tuh kok ramai angkat tuh jenang. Ulama yang jadi karena dia yang harus tepat terti. Oh iya. Itu di ustaz bangsa aku ya Pak. Tanya kak panasu. Agak pelik pangantaraan rema. Itu ya kumparote si makada mapajai. Cari panas itu tandanya wantar haknya. Makanya itu saya tidak punya pendapat. Saya selalu menyampaikan ulama ini mengatakan begini, ulama ini mengatakan begini. Makanya nasaba iya rotau pandrita polukiro nakaji napanapasu idi ustaz sebangsa nakwe lau palette maniero. Jadi ya tiap papaletu mak kaya saya gunana papado ko warkope engka tu pangakangakawe pelah. Makanya itu tugasku ya. Gitu. Iya kong kaparotes kagak kita nah lo numbuk cak ina rumah mempulang kada tanah ini ya roh aja nenek mun tanah mak itu jadi ya kong kata tulis sapa dalele pak tapurai kada ikut sapa pada tapi dia toga kok di pak maka jadi gak tahu pak napi talungas sama guru agama apa dalele mana na sapa napa salamana ngi jamai maka dia tu tau panritana bida manang wah tau ilaknat manang magai mameraja mamaulu kene ilaknat igurut taki Abdul Rahman Ambudale dia mungkin mancaji wali ya mana roti pak maka dia ko mamaulu ite mameraja ite pelaku bidah leje cakap Allah taala nanya guru taki Abdul Rahman Ambudale latu manado mamaulu latu manado mamulu katu kisah na guru talo mamulu ko manado na lepo jukawa kapalae na sebo lari tama wae makalupa-lupa kan ita we melon lo mala palampu makere guru tayo mo mukedo saruban na minagat ta guru ta na dempara ni lokoro kapala sebo tatuto padahal na dempara pulilalam latu imanado na panumanang itay barana na ali saruban na guru ta na salepang ide na maricha na petama wae itu ko wali angka bungo ko pa lo kamaki siwa angka ko tumondri na pasay masjid jamiatul khairiyah sana angka bungo ko tumacabe polokoro iya ro bunge denang kanali te wena pa maluca wena macalla wena mapanje lawi guru takoro na micui mi bawan na tutui na sabaja pimo ala wena latu ya se macino wena tak de pajena micu putena mi topan ritai itu barakana apa iya kene ilaknati guru tapa mamaulu mameraja dia namu kiale ka istimewa amakor. Ta coba ni gere sapa ro tentu makade bidah yang kagak tahu pandritane le karama. Dia kagak. Jadi kega na tasang tahu salama. Oh kumani rumah kita di rakyat. Kita kacucu Pak. Makadang kana tagatu ni sularana mabolo ni dinrona malampi ni janggo na makadauja na kapatungan de. De to Pak. Dewa kada salah ya ro de. Kebetulan ya dewa janggo tapi aku ya mirona sa sunna maka dia minya sa sunna ko tagatu musulara mabolo linroy na loro janggo aja salaki megan itu Pak makoko dia na melo mancaji mungo kuidi dia na melo macio iya na to mas sampaja dia na melo na labir masaboy mas sampaja cedi di ko tangana to ika di meto na melo dapi ki kata bere pamulang na saba idi ya komen re ustaz sama cara ma dia memang kalingi apa angka metidok teringangi maka dia ko monro ko tudan wadi ko madosa ya ko made ko dua pala mulolongan ya meto tipu dan karena kau menjauhi ahli bidah tidak duduk bersama ahli bidah berarti dua pala mulolongan makanya tuh kau ustaz toli na dia nasi cocok apa made Magin ade Pak, nasabak menganggap bahwa madosa iku mundur, iya na paham make Pak, iya na pamuso isalang matu. Na mega po tahu dia nama ingat. Dia nama ingat. Dilupakan oleh Allah. Nasabak hidayah memang topa. Jadi iya ko ya apa aja mo ta masusah. Itu yang pai ko kanu ko aja mo ta masusah apa ngaja mo ki ilaw mo ki mataru. Itu butuh hidayah. Kemudian upat terus 5 menit 5 menit jadi iya ro sampajangnya Pak maka da kaon nak magi wakada nuru Muhammad rahasia ya matu ya sesampajang makuye ko patareka tareka jolo iya ko tatungi maka dia alipu iya ko roko ite ko sampajangnya huruf ha itu hai makoto iya ko suju huruf dal iya ko turang huruf mim. Ndak
modelnya watakalewe to ya ko tatongi alipu ya ko roko huruf ha ya ko suju huruf mim ya ko turang huruf dal agaw kina Ahmad ento ya na ruyasa Nur Muhammad ya na tunah kada ya sange sampajan Nur Muhammad ya ku ipa bicara lahiran ya sange sampajat tahu jadi ya kong ka tahu dena sampajat tanya tahu ya tu ya jadi ya tu ya sange sampajat tahu ya na tunah kana bita asam pajamuko na saba utan rai tu ummaku matu na reko sampajana betungan na iya ni tu utan rai ko masampajang na saba iya memang toro Ahmad ya na tu sampajang ya na tunah kana bita je tu mabe na kana Muhammad ulue mim aroi huruf ha pinggule huruf mim ajewe huruf dal ya tu koliu ite negara ulunna mim ha mim dal ajena maka dari Muhammad ina tu nak dapat tareka Ahmad sampajang Muhammad mas sampajang apa rokok sujuk watak kalewe Ahmad ina tu sampajang nak aga yasam engkau tahu baca itu otak kali ku pangolori Baitullah nyawa ku pangolori Baitul Ma'mur Ahmad sampajang Muhammad mas sampajang Nur Muhammad la ilaha Allah tahu pusat engkau baca ya tu deh baca deh jadi terpaham kemudian degaga pak ibadah diterima langsung kecuali sempaja ia puasa ya pelolongan mo ia haji ya pelolongan pak serena sopa angkat oma protes itu sitongan haji pak hadiah nih Belanda itu malengi jadi itu kong kata ya galar haji hadiah na Belanda itu ya Belanda itu mah bedanya pak galar itu haji itu Belanda makanya itu teh kok maka dia galar haji nah dia ko Malaysia angka tapi ogi mi ko tu ya mato pulok ko manye maka mana ke Belanda makuye iya ro Belanda nai tai maka da sinin na tau pulewe maka mewah manang ke Hasyim Asy'ari pule maka mewah ke Ahmad Dahlan mewah sinin na tau pulewe maka magi na cai perintah na mata-matai supaya irisangi maka da kega pule maka alingi galar haji supaya irisat tanraiwi apa ya koto melo pak malemana ngigalar tau pura maka siwiang aja na haji bawang ya na pura masampaja to lipa sholat ya na pura mapasu sakat to lipa sakat ya na pura mapuasa to lipa saum ya na pura masampaja o lipa sompaja pak sholat makoro pak haji ko haji pak sakat ko pura mapasu sakat pak gamaki itu ko meki mo lima nang itu magi pena haji mi bawang itepu Maden yoli pak sholat, maden yoli pak sakat. Nah sebab memang orang Belanda memata-mata itu. Mereka apa tu tahu tersinggung ketika haji na. Kong kaundangan na deka haji na nasa deh udah. Nanjok na nasan na capak de nauki hajiku. Makuye. Angka pesan na gurut. Maka dah aja na muasongko haji ko de mu haji. Hargai wi kasih rotomatoe na balu galuna na balu dara na nakaresoy na pamenre Mekah. Iya, yan na tunang kadesa maka denang kahaji na laga songko cepo na kodenagan na patapulo so na batali haji na hadesa nami pahaji itu, tanya hadesa na nabita. Jadi ya roh haji songko haji na pakai sebagai penghargaan maka lapole ni pasukui agama. Aja na kode mu haji masongko haji to pa lima bumi ong kosok mu pasu mu pake ni aja majai nyawane tu tomatoy na balu edarat na balu pangimpan na pajoka i kode gaga modal mu pasu itu jadi hargai bi kasih hargai bi ena ro itu ampai dia ka masongko haji itu akiro jadi ta hargai bi cede pak makapote ganana cede-cede tapu masongko haji ni wah itu aja hargai bi makanya itu teman-teman we kombok gampang namu pasang-pasang ya capu darat ku talu heto tak galuku seko heto na pemendre kasih usaha sungaku na ujung-ujungnya songkok putih yang menati kamu pasak bawah ni ya na tu jagai wi perasaan nah begitulah adab kita menghargai orang yang telah menunaikan ibadah haji. Jadi aja tak tersinggungnya dia haji maka dah hadiah na Belanda ya. Deh waktu itu cerita nangka makanya itu Abdurrahman As-Sudais Pak iman na Mekah tahu haji tapi dia gagah haji. Maka dalam itu Syekh Abdurrahman As-Sudais tidak ada Syekh Al-Hajj Abdurrahman As-Sudais ya ke Indonesia hajah po
Yana dega hak jana koi. Dena cocok. Apa makan aja haji ke Indonesia. Magai okuyolona sarapu tudang. Okuyolona bosara saya kecil puji puah. Napai makatani sabu aja nani di mabisa pene puji kamu Indo upa aja nani Indo upa si maremeh. Tapi dia tu kagak kata. Jadi bapak ngerang ya. Waktu itu kemudian iya nona makramaji na deni apalalopa haji na palaloanga po Allah Taala sakka na palaloanga melalui malaikat puasa na palaloanga po Allah Taala sampajange itarima langsung ternyata degaga ibadah kilalan na sampajange wat dia patolang kecuali istilahnya degaga ibadah kilalan na sampajange selain sholat yang bisa digantikan demi itu kagak pak iya sekai wadita ne di jamai ong kana tama kedia apa jarang ni dia mereka ma puasa wadi ngitolai tidia asana atau dia tolai jamai mateki nang puasa tadi na selesai aling anak tania jamai namanya qada puasa dia tolai menrek Makkah pak matoni tapi yang kadita aling anak ta namanya badal haji alina haji ngangi lolongangi pahala haji tapi dia tenrek Makkah kiasa badal haji wadi ya palalonga wadi tawi jamangi tapi yang kecil di dena wadi kega sampaja makin yang bitia kode mulai tatongi liu ko ya kode mulai liu isyarat mu pakai kode mulai tatongi tudak kode mulai tudangnya liu kode mulai isyarat mu pakai ya nade na mulai isyarat oli ni pui mama sampajangan ko pak makapu mematon itu makon itu napa ni dega ya sama kada kene manyamang makada wat di te pajama maka sanyamang ipoda mani bak bainewe makada lono masam pajaloro kedua mu patujui ka cica meka lau galunginya de na cocok tatta ini pajamai makanya kamu salaibi tolaibi ikut tolaibi ken rimudapi yana tu nang kaya sakadaan aku masam pajam mangaribi kunai sani bangis sani teh nade pemuasa pajam mangaribi akadana usolli pada salatil maghribi salah sarakatin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala nasabatan yana wattuna ya kuma kadaki adaan pada waktunya ya ko qadaan tanya wattuna jadi semak besar apa besar abi cara gini wakatnya masa pajam mangaribi ku menisai ujami pun Allahu akbar maka gampang angka kata dia nak sempajang ko pak na sabade ni sing bacana lau pak guri sempajang kami nama gampangnya ia komeki mas sempajang ia bata apalai Allahu akbar Fatihah syahada salawat dari salam tapala muyro ia naro bata apala Allahu akbar Fatihah syahada salawat dari salam ia tapala ia lima sempajang ni magai selain dari itu sunnah baca ya kau garakan wajib Allahu akbar takbiratul ihram itu wajib bacaan doa itu sunnah Fatihah yang wajib bahkan imam tasyafi makada ya kau pure mau baca Fatihah cicang na cidi mi mu apala Fatihah mi bawa pagen yang kedua ia pamulange wajib kedua sunnah tegere ia naro moling napa ko rokok Allahu akbar demu apa subhana rabbiyal azim aja namu baca rokok bawa namu maringeran apa rokok mi wajib bacaan sunnah toko pole rokok wajib bacaan sunnah rabbana lakal hamdu minus samawati wal ardi min masyita min syai'in ba'du atau rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah itu sunnah mi sujud subhana rabbiyal ala sunnah bacana wajib sujud yang penting sujud ni yana tu asani wajibna tapi ya kalau dia kata baca kata yasa nasabak sunnah mi bacana duduk di antara dua sujud itu wajib bacana sunnah rabbi ghafirli warhamni wajaburni sunnah mi itu sujud kedua wajib matahiyya pamulangnya sunnah tahiyya kedua mi wajib ukilalana tahiyya dua mi wajib syahada minas salawat ya kalau dia tapal at-tahiyatul mubarakatuh salawatu akrabani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad assalamualaikum warahmatullah selesai ini nanya itu wajib jadi ya kong kata dia na sampajan na sabade na apala ibacana ya bawa na lima tapala ya tapala ya lima sampajan ni maka dari sewi sen rakal loroh lobani mak berjama ya ko deti saginya nak kerbani wakatai macuri sampajan na jamai pu imang Allahu akbar maka di gampangnya tuh ya ko demo pati sangero ya na kampak na pu imang kampak toni acio bawa ni manang kamana maka lomo maka gampang
aga piala sata deta sampajang. Nah dia kacau gampang nih Pak. Maka daga nampi baca Pak Ustaz rokok karena dia apa lah. Rokok bawa nih teringar lalori pong Allah Taala. Ya komeki matoka nyati akrabani idi menipung. Sami Allahu liman hamid. Dia nama riga aga. Yang penting dia tapala-palangi unro gampang nih ya sengi sampajang. Iya nih komeki baca mana ngi sunnah nama lampe. Makanya meki pas sukui sampajata apalah mana ngi. Tapi ya koma bilang ngesai, yang penting kita baca ya ro'asan. Kama kami itu. Ini maka gampang tuh Pak. Aja nane itu tangkali maka ada rutuna balalin rona dega na lolo ngatai ko deni sangisana sampaja rata-rata tau mak bicara mak itu tau dia na sampaja sapa mi poli. Gitu. Na moli na dito na pahang. Maka dia guru takali siden rekong kata maka ada rutun balalin rom dega mo lolo ngapudangi maka tanya gape palolo ngakong kana balang. Angkana tukong ka daripada itu maka guru takali sidendrek itimba maka paina tan ditimbangan ude ya kong kamu jamang kay taja ko di kamu jamang kay tajam ya kong ka kapala desa de laporan na tata langsung itik kong ka laporan ng kami paresa kama gampat to ya ko pure jamang maka makotom itu kasi kamampu ako po bantu niyo ko na bita iyo po ko di kamu jamang maka malaka watarun de beto kang pigaw selesai urusan yang maka kerjakanlah sesuai kemampuan.